Pasiteri, ikibazo ca mbere, amasezerano niki? Amasezerano n'ubwumvikane hagati y'abantu babiri. Bashobora kuba babiri cyangwa bakaba amatsinda. Hari urutonde rw'ibyaha harimo no kuva mu masezerano. Turabanza gutanga urwo rutonde. Uru rutonde nguru buzuye gukiranirwa, buzuye ububi, buzuye kurarikira, igomwa, ishari, ubwicanyi, intonganya, indakurwa kurizima, abadakunda babo, intababarira, ubugambanyi, abo gukina ku mubyimba, abo gusebaniriza mu byongorano, abatukana, abuzuye agasuzuguro, banga Imana, barirarira, bahimba ibibi, batumvira ababyeyi, noneho hakaba ni 20 abavo mu masezerano. Nihe ngaruka umuntu ahura avuye mu masezerano? Inzira y'urupfu ibirafunguye, inzira y'inzara ibirafunguye, inzira y'indwara ibirafunguye, inzira y'intambara izirafunguye. Umuntu noneho arasonza, ararwara, ararwana, arapfa, izo nzira ziba ziruguruwe. Iyo ni ingaruka ikomeye cyane yo kuva mu masezerano. Umunsi wa none umuntu wese utazi icyongereza arahungabanye, cyane cyane yari mu buyobozi. Tazi igifaransa arahungabanye. Ntabwo byari kuba kuko ururimi rwari rumwe n'amagambo amwe. Iyo ni ingaruka yo kuva mu masezerano y'Imana. Hari ibintu bitatu Imana, kubana n'Imana biri mu bintu bitatu abantu bakwiye kubana nabyo akaramata. Ego. Uwemeye Imana akwiriye kubana nayo akaramata. Ego. Kandi iyo yayeme igirana nawe amasezerano. Kuva mu masezerano ni icyaha. Ego. Gutandukana n'Imana ni icyaha. Ego. Kuva mu by'Imana yadusezeraniye ni icyaha. Ego. Izo mpamvu kuva mu isezerano bigira ingaruka iruhije kandi remereye. Ese hari impamvu yatuma umuntu ava mu masezerano? Hari impamvu yatuma ni nyinshi. Ego. Zatuma ava mu masezerano kandi ntatandukane n'Imana. Urakoze Pastor ukiri ngaha kuri iki kintu cyo kuva mu masezerano nta mpamvu. Ese umukobwa n'umusore basezeranye bagasezerana kuzabana, bagashiraho amasezerano hagati yabo, bakarahiha n'indahiro imbere y'Imana ari babiri, hanyuma umuntu umwe muri bo agakurikira amafaranga canke akabona uwundi musore urutuwo canke umusore akabona uwundi mukobwa arutaho, batigeze bongera kwicara ngo bavuge ngo basubiremo ya masezerano. Rero ibi bintu birahagaze. Ese uwo muntu avuye mu masezerano nta mpamvu canke avuye mu masezerano? Uwo muntu akoze icyaha cyemewe, cyo ni icyaha imbere y'Imana. Kuba waricaranye n'umukobwa mukavugana ko muzabana, pasiteri ahabe cyangwa rorere, leta ihabe cyangwa irorere, ababyeyi bahabe cyangwa barorere, none hamwe umwe muri abo bantu agishe bakaba barasezeranye bararahiye n'indahiro, umunsi umwe akisubiraho akavuga ati narebye nabi, agahita agenda. Umuntu uhangaye akava muri aya masezerano yumvikanye n'uwo mukobwa cyangwa n'uwo mugu nta mpamvu. Nukuvuga ngo iyo uvuze gushaka umusore ufite amafaranga, iyo ntabwo ari impamvu. Iyo uvuze ngo ushaka gushingirwa mu mahanga, ntabwo ari impamvu. Iyo uvuze ngo ushaka umuremure wararagije kwemeranya n'umugufi, ntabwo ari impamvu. Iyo uvuze ngo ushaka inzobe warumvikanye n'uwirabura, ntabwo ari impamvu. Iyo uvuze ngo ushaka utuye muri iki gihugu ntushaka iki gihugu, ntabwo ari impamvu. Uyu mukobwa agiye akoze icyaha, ese hari n'ingaruka zizamubaho umukobwa avuye mu masezerano cyangwa umusore uvuye mu masezerano? Izamubaho. Kereka asabye imbabazi. Yego. Ingaruka izamubaho, kwa kwica isezerano bizamwomaho uko ryomye kuri Adamu n'urubyaro rwe. Yego. Kwica isezerano bikoma kuri Nowa n'urubyaro rwe. Kwica isezerano bikoma kuri Aburahamu n'urubyaro rwe. Kwica isezerano rikaba kubanga kwizera kugeza uyu munsi wa none amaraso ya Yesu. Kandi ari isezerano ry'amaraso ya Yesu iwo mu isezerano risha ava ku bwa benshi kugira ngo babarirwe ibyaha. Utazizera nawe azahura n'ingaruka bose. N'uwo mukobwa azahura n'ingaruka, n'uwo muhungu benga umukobwa nawe azahura n'ingaruka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom. Turakunda ni Gusenga
everyday ni gusenga buri munsi. Abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika amajyaruguru n'amajepfo shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Cyane cyane inshuti zacu ziri muri Australia mudukurikira, Imana iba mu gushaka kuri kamera ya gusenga turi kumwe na Dr. Revera Pastor Mpaziraho. Dr. Shalom shalom, amakuru yawe? turakomeye, turagusuhuje cyane, Imana igumugisha. Pastor, tugiye kuganira ku cyaha ca 30. Pastor watubwiye ko ibyaha biri muri Bibiliya kuva mu byahishura Yohana kugera mu itangiriro ko ari ibyaha 312. Uyu munsi rero tugeze ku cyaha ca 30. Icyaha kivuga ku masezerano, kuva mu masezerano. Pastor, ikibazo ca mbere, amasezerano ni iki? Amasezerano, ikibazo cya mbere, amasezerano ni iki? Ni ukuvuga ngo amasezerano ni ubwumvikane hagati y'abantu babiri. Bashobora kuba babiri cyangwa bakaba amatsinda. Bashobora kuba umuntu n'itsinda cyangwa amatsinda abiri. Bashobora kuba amasezerano hagati y'umugore n'umugabo. Bashobora kuba amasezerano hagati y'Imana n'umuntu. Amasezerano rero aba hagati y'ibintu bitandukanye kandi bikagera ingaruka ku bantu bavuye mu masezerano. Amasezerano rero ni ikintu abantu bumvikanyeho bakakinoza, bakaba babohora amasezerano ariko bongeye kurema andi masezerano. Bitabaye bityo kuva mu masezerano kigahinduka icyaha. Hano dusomye mu Baroma igice cya mbere umurongo waho ni wa 28 kugeza 31, hari urutonde rw'ibyaha harimo no kuva mu masezerano. Turabanza gutanga urwo rutonde. Uru rutonde nguru: buzuye gukiranirwa, buzuye ububi, buzuye kurarikira, igomwa, ishari, ubwicanyi, intonganya, indakurwa kurizima, abadakunda babo, intababarira, ubugambanyi, abo gukina ku mubyimba, abo gusebaniriza mu byongorano, abatukana, abuzuye agasuzuguro, banga Imana, barirarira, bahimba ibibi, batumvira ababyeyi. Noneho hakaba ni 20 abavo mu masezerano, kuva mu masezerano. Hari ibyaha 20 hano mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 28 kugera 31, ariko turaganira ku cyaha ca 30 kivuga ngo kuva mu masezerano. Nihe ngaruka umuntu ahura avuye mu masezerano? Ingaruka ni nyinshi, ntabwo twabasha kuzirondora ngo tuzirangize uyu munsi wa none. Kuva ku kurema k'umwana w'umuntu, isi yandujwe no kuva mu masezerano. Itangira igice ca kabiri umurongo wa 15 na 16, ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ijana uwo muntu muri yangobyi kugira ngo ayirinde kandi ayihingire. Ariko ku murongo wa 16 aravuga ngo ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ya Edeni Imana itegeka Adamu ko azaja ry'imbuto zaco uko ashatse, ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha ibyiza n'icyiza n'ikibi ntakagirye. Isezerano ry'Imana riravuga ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Iri jambo ritwereka ko Adamu atarakora icyaha, urupfu rwahozeho, ariko rwari rutarabona inzira yo kugera ku muntu. Icyaha rero nico caremye inzira yo kugira ngo urupfu rugere ku muntu, ariko Imana ivuga ngo nukora ku giti cyabujijwe no gupfa uzapfa, bigaragara ko urupfu rwariho. Ariko inzira yo kugira ngo rugere ku muntu yari igifunze. Icyaha rero kirayifungura. Adamu ava mu masezerano. Uravuze ngo ingaruka ni nyinshi. Ku murongo wa 24 igice cya 3 aravuga ngo kuko uyu muntu amaze kuba nk'imwe muri twe yo kumenya icyiza n'ikibi, kugira ngo atongera kurambura ikiganza agakora ku giti cy'ubugingo cyabasha guhesha umuntu kurama, Imana imwirukana muri yangobye. Inzira y'urupfu ibirafunguwe, inzira y'inzara ibirafunguwe, inzira y'indwara ibirafunguwe, inzira y'intambara ibirafunguwe. Umuntu noneho arasonza, ararwara, ararwana, arapfa, izo nzira ziba ziruguruwe. Iyo ni ingaruka ikomeye cyane yo kuva mu masezerano. Imana ishaka guhendahenda ngo yubake umuryango uyubaha, irutangirira kuri Nowa. Nowa nawe Imana igirana nawe amasezerano, ariko amasezerano Imana yagiranye na Nowa yaramubwiye ngo rero birahindutse, ntabwo isi izongera kurimbuzwa umwuzure w'amazi. Noneho rero mugende mubyare mwororoke
kuva mu gihe cya Nowa igice cya 9 cy'itangiriro niho abantu batangiye kwica inyamaswa ngo bazirye, ariko ubundi umuntu yaremewe kubana n'inyamaswa kugira ngo arebe ubwiza bwazo kuva mu itangiriro igice cya 1 kugeza ku tangiriro igice cya 8. Igice cya 9 rero Imana igiye guhemberera kuri Nowa, none kuko bari abantu bakoze ibyaha, Imana iravuga ngo Nowa rero ku gice cya 9 kuko urokotse mu mwuzure, abanyabyaha bakaba bapfuye kuko bavuye mu masezerano. Wowe ibyo kurya byawe bizakubera ibihingwa nk'ibindi, ariko amatungo ntazakubera ibyo kurya. Ariko ntukaryane amatungo n'ubugingo bwayo, byari irindi sezerano Imana igiranye na Nowa. Nowa rero nawe urubyaro rwe rwanga kuguma mu masezerano, banga kubaha Imana, bashaka kugira ngo bazamuke bagere mu ijuru. Ijambo ry'Imana mu itangiriro igice cya 11 ni inkomoko yo kubaka umunara w'Ibabeli yakomotse. Baravuze bati Imana kugira ngo ye mu ijuru yonyine, natwe tube kwisereka twubaka inzu y'amatafari ndende, tugire izina rimegekana, tuzamuke tugere ku ijuru. Ijambo ry'Imana avuga ngo Imana imanurwa no kureba iyo nyubako. Iramanuka kugira ngo irebe iyo nyubako, kuko bavuye mu masezerano. Imana iravuga ngo aba bantu kuko bafite ururimi rumwe n'amagambo amwe ntaco bakwifuza gukora ngo batakigeraho ibibaye by'indimi. Ingaruka ikomeye ni ukutamenya indimi, kandi yaturutse kuri uwo munara w'Ibabeli, ururimi rwari rumwe n'amagambo amwe. Ariko ingaruka yo kuva mu masezerano kwa Nowa izana indimi nyinshi. Uyu munsi wa none umuntu wese utazi Icongereza arahungabanye, cyane cyane yari mu buyobozi. Tazi Igifaransa arahungabanye. Ntabwo byari kuba kuko ururimi rwari rumwe n'amagambo amwe. Iyo ni ingaruka yo kuva mu masezerano y'Imana. Imana ihamagaye Aburahamu igirana nawe amasezerano. Mu Baheburayo igice cya 6:13 hari amasezerano Imana yaganiye na Aburahamu. Iravuga ngo Imana ija guhamagara Aburahamu yagiranye nawe amasezerano, ariko nta wundi Imana yajaga kurahira wiruta, uretse ko yavuze ngo kuguhanda guhaye kandi nzaguha umugisha. Imana iramuhamagara. Itangira igice cya 12 avuga ngo va mu gihugu cyanyu, uve mu muryango wanyu, uve no mu nzu ya so, maze ugende zakubira igihugu uzajamo. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 11 murongo waho wa 8 riravuga ngo Aburahamu arahaguruka agenda aja mu gihugu Imana yamusezeraniye kujamo, ngo ariko agenda atazi yaje kubwo kwizera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Aburahamu akurwa mu masezerano n'iki? Igihugu Imana yamugejejemo kandi yakimuhaye ikisezerano giteramo inzara. Ananirwa kubahiriza isezerano yagiranye n'Imana, ananirwa kwihangana no mu kuja guhunga ntiyahitamo. Bavugiye ngo hari igihugu cyo guhungiramo n'igihugu cyo kudahungiramo. Yarazi ko mu Egiputa bagira Imana nyinshi, yarazi ko abagiye mu Egiputa bagiye kuranya ibigirwamana, ariko ahungira mu Egiputa biza kuzana ikibazo cy'ububeshi. Uko guhungira mu Egiputa yananiwe kwihangana, yari inzira yo kuva mu masezerano, ntiyayavamo ariko arayanduza. Arongera arayanduza ubwa kabiri. Imana imusaba gutamba ibitambo, itangiriro 15. Iravuga ngo ufate inka yiriza imaze imyaka 3 n'ihene y'ibuguma imaze imyaka 3, ufate intungura n'icana cinuma. Yarabifashe yubahiriza amasezerano, ariko kuko ari yabyanduje n'ubundi ahangaha kuhungira mu Egiputa dosiye yari ihari. Agiye kugaba ibitambo, mu gihe cyo gutamba agaba inka yiriza, agaba n'ibuguma y'ihene, yibagirwa kugaba inyoni, naryo kibi gisebo ntiyagaba inyoni. Ijambo ry'Imana riravuga ngo agaba inka yiriza, agaba ibuguma y'ihene, ariko ntiyagaba inyoni. Kandi isezerano ryari ukubigaba byose. Kubyanduza ku nshuro ya 3, igihe cyo kurinda ibitambo amaze kubicamo kabiri, arasinzira. Umwijima w'icura burindi uramufata, inkongoro zaza kurya bya bitambo akabyiyama, ariko kugusinzira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kutashoboye kurinda ubusugire bw'ibitambo nagutegetse gukora, urubyaro rwawe ruzamara imyaka 400 mu Egiputa. Bamazeyo 430, ariko igihano ni 400, kuko 400 ni umubare ugaragaza umubare w'Imana. Iyo myaka bamaze muri Egiputa no kuva mu masezerano, impamvu yo kuva mu masezerano, impamvu yo kuva mu masezerano. Igihano kija ku rubyaro rwe, kandi Imana irabivuga itangiriro 15:13 kuko tumviye ukarahungiye mu gihugu c'ababisha kandi gifite ibigirwamana. Ukaba warananiwe kurinda ibitambo,
turuwa ukaba warishe ukagaba amatungo ntugabe inyoni, menya ko urubyaro rwawe ruzaba basuhuke mu gihugu cy'abanyamahanga kandi bazababaza imyaka 400. No kuva mu masezerano. Imana yagiranye amasezerano na Isirayeli kuva 19:5 yaravuze ngo ni muguma mu isezerano ryanje, isezerano muzabera amabongo kandi mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ni yanje, kandi muzambera abatambyi b'ubwami ubwoko bwera. Bari bagiranye isezerano, igice cya 20 arabahagarika ku musozi Sinayi, aravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe. Yari amasezerano y'Imana hagati yayo n'ubwoko bwayo. Ariko bavuye mu masezerano, bageze hagati mu nzira biremera ikimasa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Mose agiye kubonana n'Imana ngo asabe inama, baravuga ngo aratinze, bahamagara Aroni, baravuga ati mwene nyoko sinzi uko yabaye. Aroni yari mukuru wa Mose. Ariko ico yabendeho tukizi, turebera Imana ntabwo iri iki tugejejeyo. Uriya Mose ntabwo akitugejejeyo, n'Imana rikitugejejeyo, yabaremeye ikimasa. Ariko bikongeza uburakari bw'Uwiteka. Imana iravuga ngo reka mbarimbure. Mose aratakamba basabira imbabazi. Bari bahagurutse kuva igice cya 12:37 bari 600 bigenza. Ariko abageze yari bazima bavuye mu Egiputa ni 2 gusa, abandi bageze iteraniro nabavukiye mu butayi batabonye ku ishusho y'ibigirwamana. Iyo ni ingaruka yo kurimbuka kwabo kubera bari bavuye mu masezerano. Imana yaravuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yaje, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho hose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere kandi n'Uwiteka Imana yawe, ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yo ni Imana ifuha. Abana gukiranirwa kwa base kugeza kubuzukuruza n'ubivi bw'abanyanga, ariko nkababarira bankura. Imana yari yababwiye ngo pora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Baramye ikigirwamana kandi bazi ko igihano kizagera no kubuvivi. Kuva mu masezerano bigira ingaruka ikomeye no kubuzukuru no kubuvivi kubera kuva mu masezerano. Yesu nawe hari isezerano yaduhaye, yaravuze ngo iri ni isezerano risha ryo mu maraso yanjye. Yego, iri ni isezerano risha ryo mu maraso yanjye. Umuntu uzanga kwizera nawe azabona ingaruka iruta ibyo. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 10:26 kugeza ku 20:30 haravuga ngo uwasuzuguye amategeko ya Mose yaricwaga. Yego, abantu 2 cyangwa 3 bamushinje, ntabwo yabarirwaga. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nkanswe none umuntu ukandagira umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano. Yego, agahemura umwuka utanga ubuntu. Ntabwo mutekereza ko ashobora kuzahabwa igihano kiruta ibyo kuva mu masezerano. Umuntu utazizera Yesu rero kubw'amaraso y'isezerano nawe afite ikibazo cyo kuzahura n'ingaruka iruta iyo abasuzuguye amategeko ya Mose bahuye nayo. Yego, kandi hari ibintu bitatu Imana, kubana n'Imana biri mu bintu bitatu abantu bakwiye kubana nabyo akaramata. Yego, uwemeye Imana akwiriye kubana nayo akaramata. Kandi iyo yayeme igirana nawe amasezerano. Yego, Zaburi ya 91:14 haravuga ngo kuko wankunze akaramata nico nzagukiriza. Kuko wankunze akaramata nico nzagukiriza. Umuntu wemeye Imana akwiriye kubana nayo akaramata. Ariko Itangiriro 2:24 nuwo mwashakanye isezerano ry'Imana risezerana ko ugomba kubana nawe akaramata. Kubara igice cya 36:9 n'usambu wahawe naso, cyabi gishanga, cyabi nkwangu, cyabi shamba, isambu wahawe naso naryo kuko naryo riva mu isezerano. Mu Baheburayo igice cya 9:16 haravuga ngo biva mu isezerano ryo kuraga. Kandi isezerano ryo kuraga rigira imbaraga iyo waritanze yapfuye. Ni ukuvuga ngo umurage wahawe naso uzawugiraho ubushobozi bwose kuko yapfuye. Ariko ntibyemewe kuva muri gakondo wahawe naso kereka ikinyuranyo ari Satani ubikoze.
nta kindi kigutandukanya n'Imana kireka Satani. Yego. Nta kindi cyagutandukanya n'uwo mwashakanye kireka Satani. Yego. Nta cyagutandukanya na gakondo wahawe naso kireka Satani. Yego. Nubwo cyaba igishanga cyangwa umugezi, ariko gakondo wahaye naso ni umurago udakuka kuko uva mu isezerano ryo kuraga. Yego. Kuva mu masezerano ni icyaha. Yego. Gutandukana n'Imana ni icyaha. Yego. Kuva mu by'Imana yadusezeraniye ni icyaha. Yego. Izo mpamvu kuva mu isezerano bigira ingaruka iruhije kandi iremereye. Yego. Urakoze pasiteri. Ese hari impamvu yatuma umuntu ava mu masezerano? Hari impamvu yatuma ni nyinshi. Yego. Zatuma ava mu masezerano kandi ntatandukane n'Imana. Yego. Muri Zaburi ya 25 umurongo wa 3 haravuga ngo siko bizaba bamutegereza, nta uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Abava mu masezerano nta mpamvu nibo twavuzeho bagiye kuzakorwa n'isoni. Yego. Ariko hari impamvu zishobora gutuma abantu bava mu masezerano kuko hari impamvu ibatandukane n'Imana. Yego. Impamvu ya mbere, umuntu ashobora kurahira ati ijambo ry'Imana itegeko rya 6 biravuga ngo ntukice. Yego. Ariko umuntu akagonga umwana nk'impanuka ari mu modoka. Kwica byabaye. Wica bigutunguye, wica wateguye byabaye. Wavuye mu masezerano ariko ntabwo wateguye kwica. Ariko wavuye mu masezerano kuko wishe. Ico gihe rero ntabwo urahakana igihano urahabwa n'ubutegetsi kuko bwo buragendera mu butabera ngo uvuge ngo sinarimbizi. Ntabwo ubutabera bukora ibyo, ahubwo wisha umuntu. Uragufunga imyaka 25 cyangwa bukwice nta kibazo, kandi uratanga n'impoza marira ya ba nyiri wa muntu. Ntubabari kuko utateguye kwica uwo muntu ariko wamugonze kubera impanuka, wavuye mu masezerano. Ariko ntabwo ari icyaha ku Mana kuko wavuye mu masezerano hari impamvu. Impamvu ni impanuka. Izo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abazakorwa n'isoni gusa ni abava mu masezerano nta mpamvu. Bigaragara ko hari abafite impamvu. Yego. Yego. Umukobwa ashobora kurahira akanabivuga no mu iteraniro akavuga ngo nzarinda ubusugire bwanje, nzarinda n'ubusugi bwanje, nzarinda ubusugi bwanje kugeza igihe nzashakira umugabo, cyangwa nintabona umugabo kugeza igihe nzapfira. Akarahira bikaba ribaye isezerano hagati ye n'Imana. Ariko ikibazo kikaba kirabaye, hakaba intambara, bakamufata ku ngufu. Yarahiye ko atazatandukana n'ubusugi bwe ariko bura atandukanye nabo. Ariko impamvu iturutse ku gutandukana kwe nabwo ni yindi mpamvu yemewe kuko gufatwa ku ngufu ntabwo ari icyaha. Icyo rero wa muntu wafashwe ku ngufu agatandukana n'ubusugi bwe ntabwo yatandukanye n'Imana ariko yavuye mu masezerano hari impamvu. Hari ibintu byinshi rero byatuma umuntu ava mu masezerano hari impamvu. Turavuga ngo kubesha ni icyaha, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Ariko hashobora kuba hari intambara, umuntu akakwirukira bamwirukaho bagiye kumwica, wabona agiye kumwica ukamuhisha mu nzu. Wamara kuhisha mu nzu bakavuga ati tubwiza ukuri, nta muntu wahishe mu nzu, kugira ngo utabare wa muntu uvuga ko adahari. Ariko uko kubesha ni ukubeshera gutabara. Ico gihe rero avuye mu masezerano kuko abesha. Ariko uvuye mu masezerano hari impamvu kuko uri gushaka gukiza. Nuvuga ngo iyo bibaye ngombwa kugira ngo bifite akamaro bikire, uva mu masezerano ari mu mpamvu yo gutabara. Na Dawidi nawe yihinduye umusazi kugira ngo akire umwami yakishe. Rero amasezerano kuyavamo biremewe ariko iyo ufite impamvu. Ariko abazakorwa n'isoni n'abazahangara bakava mu masezerano ari nta mpamvu. Kuva mu masezerano nta mpamvu bigaragara ko iyo uvuze ngo nta mpamvu bigaragara ko hari igihe byaba umuntu akava mu masezerano hari impamvu. Hari igihe. Yego.
byabaye rero Yego. umuntu atandukanye n'ubusugi bwe kandi yararahiye Yego. umuntu arabeshe kandi yararahiye Yego. ariko kuko yabeshe gutabara kugira ngo arokore ibifite akamaro icyo gihe yavuye mu isezerano ariko hari impamvu abakorwa n'isoni rero ndabava mu masezerano nta mpamvu wa wundi utegura kugonga umuntu n'imodoka akabizirikana ku mutima we akavuga ati ndamunyiraho mugonge atandukanye na wa wundi umugonga kubera impanuka akana kakinjira munsi y'imodoka kakaryama utabizi waja kudemara ukagakandagira uvuye mu masezerano kuko yishe umuntu ntabwo urarokoka igihano kiratangwa n'ubutabera ariko wavuye mu masezerano hari impamvu yatumye ni impanuka impamvu yatumye ni intambara impamvu yatumye ni ugutabara icyo gihe rero mu rutonde rw'ibyaha nabwo hari ibyaha byo gutabara hakaba ibyaha by'impanuka hakaba ibyaha by'ubujiji imana itareba nk'ibindi byaha narizo mpamvu icyo cyaha rero cyo gutabara kitabaye icyaha ariko cyagukuye mu masezerano aha urakoze kandi wafashwe ku ngufu ugatandukana n'ubusugi bwawe nta kizatuma batagushiraho iyo nenge ngo nuko wafashwe ku ngufu uwafashwe ku ngufu banamushiraho iyo nenge yo gutakaza ubusugi bwe ariko imbere y'Imana ni umwere. urakoze pastor ukiri ngaha kuri iki kintu cyo kuva mu masezerano nta mpamvu. Ese umukobwa n'umusore basezeranye bagasezerana kuzabana bagashiraho amasezerano hagati yabo bakaraha n'indahira imbere y'Imana ari babiri hanyuma umuntu umwe muri bo agakurikira amafaranga canke akabona uwundi musore urutuwo canke umusore akabona uwundi mukobwa arutaho batigeze bongera kwicara ngo bavuge ngo basubiremo ya masezerano rero ibi bintu birahagaze. Ese uwo muntu avuye mu masezerano nta mpamvu canke avuye mu masezerano uwo muntu akoze icyaha cemewe cyo ni icyaha imbere y'Imana kuba waricaranye n'umukobwa mukavugana ko muzabana pasiteri ahabe cyangwa arorere leta ihabe cyangwa irorere ababyeyi bahabe cyangwa barorere ariko ubwoko bwa mariage ni bune hari mariage par consentement mutuel hakaba mariage coutumier hakaba mariage civil hakaba mariage religieux nukuvuga ngo hari amasezerano y'abazabana bari ukwabo ni ibya mbere hari amasezerano bamenyesha ababyeyi ni ibya kabiri hari amasezerano bamenyesha igihugu cyangwa leta ni ibya gatatu hari n'amasezerano bamenyesha Imana iyo mwicaranye ni mariage par consentement mutuel mwumvikanye ko muzabana ku bitekerezo byanyu mwembi iyo mariage irakomeye kandi ni ifite imbaraga ariko hakaba kumenyesha ababyeyi kugira ngo bakwe kumenyesha leta ibarinda yabareze kumenyesha itorero nk'umuryango musengana kugira ngo imbere y'Imana mubyerekane ntabwo ari ukuvuga ngo mugisezerana mukiri babiri ngo ntabwo Imana yabibonye ntabwo ari ukuvuga ngo mukibwira ababyeyi ntabwo Imana yabibonye ntabwo ari ukuvuga ngo mukibwira leta ntabwo Imana yabibonye ntabwo ari ukuvuga ngo mukibwira itorero ntabwo byose Imana yarabibonye mukivugana Imana yarabibonye mukibwira ababyeyi Imana yarabibonye mukibwira leta Imana yarabibonye mukibwira itorero Imana yarabibonye ayo ni amasezerano kwarane ariko irifite imbaraga ni ibya mbere kumvikana kw'abazabana yego iryo sezerano rikomeye cyane kuko iyo abantu batumvikanye ntabwo umubare w'inkwano utuma abantu basazana ntabwo amasinyatire yose y'umurenge atuma abantu basazana ntabwo Bibiliya bagusomeyeho mu rusengero yatuma bagiye kubana basazana ariko igituma bagiye kubana basazana ni ukubahiriza rya sezerano rya mbere bumvikanye bacicaranye ababyeyi badahari birakomeye cyane. None hamwe umwe muri abo bantu agishe bakaba barasezeranye bararahiye n'indahiro umunsi umwe akisubiraho akavuga ati narebye nabi agahita agenda. Ese uyu muntu abantu babiri ntabwo bicarana ngo bavuge ngo turahire ahubwo babyumvikanaho. Yego indahiro ni imbere y'imbaga nyamwinshi ariko iyo muri babiri mubyumvikanaho iyo rero iyo byavuye ku mutima bihinduka indahiro n'amasezerano rero y'abashakanye bazabana bumvikanye hari igihe bagiye kubwira ababyeyi icyo gihe bari nko kumenyesha ni kumenyesha ariko amasezerano yarabaye. Yego
amasezerano yabaye icyo gihe ni ukumenyesha baba ababyeyi baravuga bati abana bacu barakundanye barabitumenyesheje yaba leta iravuga ngo abana bacu barakundanye barabitumenyesheje yaba itorero riravuga ngo abana bacu barakundanye barabitumenyesheje ariko amasezerano ni yayandi bicaranye aho bari ari babiri icyo gihe rero uhangaye akava muri iryo sezerano yego nta mpamvu yego kuko hari impamvu yatuma ubivamo nese upfuye waba ugisezeranye oya ni ukuvuga ngo umuntu uhangaye akava muri aya masezerano yumvikanye n'uwo mukobwa cyangwa n'uwo muhungu nta mpamvu ni ukuvuga ngo iyo uvuze gushaka umusore ufite amafaranga iyo ntabwo ari impamvu iyo uvuze ngo ushaka gushingirwa mu mahanga ntabwo ari impamvu iyo uvuze ngo ushaka umuremure wararangije kwemeranya n'umugufi ntabwo ari impamvu iyo uvuze ngo ushaka inzobe warumvikanye n'uwirabura ntabwo ari impamvu iyo uvuze ngo ushaka utuye muri iki gihugu ntushaka iki ntabwo ari impamvu ariko upfuye ibibaye impamvu noneho rero icyo gihe umuntu umwe yareretswe ni umuntu witwa Madamu White yego yareretswe ko uruhare abantu bagira bari gusezerana nirwo rwa mbere rukomeye cyane kurusha abarugenzura bose kandi arabibona nibyo ni ukuvuga ngo ayo masezerano afite imbaraga afite akamaro gakomeye cyane noneho rero ikindi yeretswe ku mpamvu ya kabiri yaravuze ngo kwitorera igituma bamenyesha ababyeyi bakamenyesha leta bakamenyesha itorero ni ukugira ngo bazatabare urengana yarabyeretswe yaravuze ngo ni ukugira ngo bazatabare urengera sinyifi niba umukobwa avuze ngo umuhungu wari warandambagije ni umukene umuhungu ni umwere umukobwa ni umunyabyaha niwe ugomba guhanwa niwe ugomba gusaba imbabazi umuhungu icyo ashinzwe gusa ni ukumubabarira ariko ikindi umuhungu kuko ari umwere akaba yanzwe n'umukobwa cyangwa umukobwa kuko ari umwere akaba yanzwe n'umuhungu umuryango rero nicyo gihe cyo gutabara nibyo Madamu White yeretswe aravuga ngo muje mutabara n'uruhande rurengana yego none se pasteur umukobwa yanze umuhungu yego nubwo bagiranye amasezerano kandi Imana ikaba yarayabonye uwo muhungu yemeye gushaka undi icyo gihe ni mu buziranenge ego ariko wa mukobwa we aracari mu byaha keretse agarutse gusaba imbabazi naho undi we ni umunyabyaha icyo gihe rero iyo umuntu yanze ayo masezerano ahindutse umunyabyaha kereka abisabye uwo bazabana bakabyumvikana bakongera bakarema andi masezerano ibyo biremewe kuko ni itegeko nshinga abantu bakagira itegeko nshinga ry'igihugu ariko babona ko hari igishobora gutabara bakongera bakicara bakagira icyo bahinduramo ariko iyo babonye ko hari igishobora gutabara gusa hari n'ababikora kuko babonyemo igishobora kwica cyari kitarimo kuko abajenama n'abakuru n'abaperesi n'aburugo n'ibikomangoma by'abamedi n'abaperesi byashatse kwica Daniyeli bihamagara Dariyo biramubwira ngo nyaguhoraho mu itegeko nshinga ry'abamedi n'abaperesi hari ikindi cyabonetse kandi cyashigikira itegeko nshinga kugira ngo igihugu gikomere ariko bari bafite umugambi wo kugambanira Daniyeli icyo gihe rero bahinduye itegeko nshinga mu gihugu cy'abamedi n'abaperesi bahinduriye itegeko nshinga kugira ngo babone imiryafata Daniyeli apfe ndavuze ngo Daniyeli amaze kumva ko byakozwe yakinguraga amadirisha yerekeye Yerusalemu bagasenga 3 ku munsi kuko itegeko bashizemo baravuze ngo nyaguhoraho Dariyo shiraho irindi tegeko twibagiwe byabasha kandi gukiza igihugu umuntu nasenga indi mana uretse wowe nyagasani azajugunye mu rwobo rw'intare kuko bari bashaka gufatisha Daniyeli byabaye ngombwa ngo bahindure itegeko nshinga mu mugambi wo kwica igihugu gishobora guhindura itegeko nshinga kugira ngo cice cyangwa gikize ariko iyo gihindura itegeko nshinga kugira ngo gikize ntabwo kibicaha
kuko ubutabera buhora buhindagurika, ibyo biremewe, kandi ubutabera bwemerwa n'Imana kandi bukemerwa no guhindagurika. Iyo rero itegeko nshinga rihindukiye kugira ngo rikize nta kibazo, ariko iyo rihindukiye kugira ngo ryice ni ikibazo. Kirya Abamedi n'Abaperesi ryahindukiye kugira ngo ryice Daniyeli, ico cari ikibazo. Uwo mukobwa rero nawe yarakwiriye kugaruka akicarana n'umuhungu bakongera bagahindura amasezerano, kuko amasezerano umukobwa n'umuhungu agirana ntabwo ari ibyanditswe byera bidaheruka ngo bihumetswe n'Imana, ahubwo ni indahiro batanze imbere y'Imana kugira ngo ibishigikire. Ico gihe rero umukobwa nagaruke bongere bicare, umuhungu abyemere cyangwa nabyanga amubabarire, ariko umukobwa bakoze icyaha. Ese muri ico gihe umuhungu canke umuhungu agiye akareka umukobwa canke umukobwa akareka umuhungu mu masezerano bagiranye, ese uyu mukobwa agiye akoze icyaha, ese hari n'ingaruka zizamubaho umukobwa avuye mu masezerano canke umusore uvuye mu masezerano? Rizamubaho, kereka asabye imbabazi. Yego. Ingaruka izamubaho, kwa kwica isezerano bizamwomaho, uko ryomye kuri Adamu n'urubyaro rwe. Yego. Kwica isezerano bikoma kuri Nowa n'urubyaro rwe. Kwica isezerano bikoma kuri Aburahamu n'urubyaro rwe. Kwica isezerano rikaba kubanga kwizera kugeza uyu munsi wa none amaraso ya Yesu, kandi ari isezerano ry'amaraso ya Yesu iwo mu isezerano risha ava ku bwa benshi kugira ngo babarirwe ibyaha. Utazizera nawe azahura n'ingaruka bose, n'uwo mukobwa azahura n'ingaruka, n'uwo muhungu benga umukobwa nawe azahura n'ingaruka. Uzi ko nibutse ngene Imana yabwiye Loti ngo ahungire ku musozi muremure, akabwira Imana ngo imwemere ngo aje ahantu hafi i Sodomu. Imana ikamubwira ngo ntacu ugenda. Imana ashaka ko aja ku musozi muremure, noneho ngo aja aho Imana itamubwiye. Ahantu yagiye kuba ngo yahise yibana n'abakobwa be muhuze ngo mu buvumo, ngo abyara n'abahungu n'abakobwa ababyara abahungu bose. Uyu munisha amasezerano ko Imana yamubwiye ngo aje ku musozi muremure. Imana ikubwiye ngo ndagutegetse, ni nkuko Aburahamu yayishe nyine. Ja mu gihugu yageraho inzara igatera, ntabaza Imana ngo njehe, ubwo agahunga ahisemo akaja mu Egiputa, nawe yavuye mu isezerano. Uwo muntu uje aho Imana itamwohereje akoze icaha cyo kuva mu masezerano. Umuntu ukora ibitandukanye n'ibyo ababyeyi bamutegetse avuye mu masezerano nawe ahura n'ingaruka zikomeye. Aha, ukiraho. Ese mu gihe uyu muhungu n'umukobwa basezeranye, noneho ababyeyi bakumvisha umuhungu cyangwa bakumvisha umukobwa, ese uyu mukobwa ntavuye mu masezerano hari impamvu? Ntabwo ari impamvu itumye ava mu masezerano, kuko umuntu ni rwimeme, umuntu ari ukwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu azasiga se na nyina asanga uwo bazabana kandi babana karamata bibagirwa iby'iwabo. Ari abantu bakijugutse. Nizo mpamvu abantu bari bakwiriye kurerwa bakagera ku rwego batagikeneye kudepandwa n'ababyeyi kugira ngo bahitemo bihitiyemo. Nta uhitira mundi, kandi guhitira mundi ntabwo ari byo, ni ikibazo gikomeye. Umuntu agomba kwihitiramo agahura n'ingaruka y'ibyo yemera. Yego. Ico gihe rero gushukwa n'ababyeyi ngo reka uwo mukobwa wari wakunze ntabwo ari byo. Ababyeyi bakoze icaha, n'uwo mwana wumviye ababyeyi kubera agiye gukora icaha bigatuma yumvira ababyeyi nawe akoze icaha, kuko nta kiratuma umuhungu atababara. Kandi wa mubabaro ko ntiyabura ingaruka, wa mubabaro rero niyo woma kuri wa mukobwa akaza kuzahura n'ingaruka. Abo babyeyi bari bakwiriye kubaza niba babyumvikanyeho bakabafasha bakabashigikira, ariko kuvuga ngo ugiye gusanga uwo tudashaka ni icaha. Kuvuga ngo ugiye gusanga uwo tudashaka ni icaha. Ababyeyi kuvuga ngo ugiye gusanga uwo tudashaka ni icaha. Yego. Ababyeyi ntaco kwireguza bafite. Niba umukobwa agiye kuja aho badashaka ni icaha kumubuza. Kuko ntabwo n'imbere y'Imana tuzaburana pari famille. Itoro ryitwa Église de l'Unification riravuga ngo tuzaburana pari famille, ngo umuntu aburane ngo bari ari umuryango uburana. Oya, umuntu azaburana ku giti cye. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5:10 haravuga ngo uko twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo buri wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa byaba bibi. Nta uzaburana pari famille, nta mugabo uzaburanira abana be. Yego. Umuntu wese aziburanira. Nizo mpamvu niba umukobwa yahisemo bashigikire, niba umuhungu yahisemo bushigikire,
kuko Imana niyo ikora byose, bizaba nyuma ntabwo tubizi. Ariko abagome bahangara bagatandukanya umusore n'umukobwa bakundanye kubera amoko, kubera aho baturiye, kubera amasano, kubera iki byose, abakundanye bakwiriye kubareka bakagenda n'undi muryango imbere y'Imana, bazihana ku giti cyabo, ntaho bazihana ku bw'ababyeyi. Ni icyaha cyane kubuza umukobwa wakunze umuhungu ngo namureke kubera akenye, kubera ari ubu bwoko. Ni icyaha gikomeye kitazabarirwa imbere y'Imana. Umukobwa yegukunda umusore ukavuga ngo mureke kubera adakize, kubera atize, kubera atari ubu bwoko, uri umunyabyaha, uzarimbukira mu byaha, uzapfura umunyabyaha. Urakoze Pastor, reka tugushimire. Ni icyaha cya 30, icyaha kivuga kuva mu masezerano. Icyaha kivuga kuva mu masezerano cya 30 mu bya 320. Turi gukomeza rero, ubutaha tuzakomeza n'icyaha cya 31 dukomeze kugeza igihe tuzasoza 320. Imana nidushoboza, ariko kuva mu masezerano tubibenye. Abantu bakinaga nabyo ntabwo bazi ko ingaruka tufite duri guhora nayo umunsi wa none turuka kuva mu masezerano kwa Adamu, kwa Nowa, kwa Aburahamu, kwa Isirayeli ubwayo, no kutemera Yesu Kristo. Abantu ntibemera amaraso ye, kandi nayo ari amaraso y'isezerano ava ku bwa benshi kugira ngo tubashe kubabarira. Ukayanga, ukayakerenza, ugakandagira umwana w'Imana, ugahemura umwuka utanga ubuntu wakwemeje kwemerera amaraso y'isezerano, nawe uzahura n'ingaruka. Icyaha cya 30 kuva mu masezerano kirakomeye cyane. Mwitonde bene data, mugume mu masezerano. Bija biba kenshi ugasanga nkara mu Efeso haravuze 5:15 ngo mwirinde mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Areka kuva mu masezerano ni ibintu abantu babiri bumvikanyeho. Baraguhamagara bakubwira turatubwiriza none, yego uri pastor, turaguha iminota 30, wamara ukabwiriza 45, batariko ko wavuye mu masezerano byagenze bite? Ngo buryango nukwihangana, ngo haba igihe umwuka wera yayoboye, ngo nukwihangana. Ukibaza umwuka wera ni uhindutse injiji utabasha gukora ibyiza mu minota 30. Nukuvuga ngo uwo muntu watoranijwe kubwiriza arusha umwuka wera ubwenge? Umwuka wera yavuga ikintu mu munota umwe, abantu bose bakemera bakarambarana, ari umwuka wera wavuze. Ariko kwitwaza ngo nisha igihe nakomerekeje imitima y'abantu kubera ari umwuka wera wayoboye, urawubesheye. Ahubwo umwuka wera yayoboye, kuko umwuka wera ari uzi ubwenge kurusha umuntu, abivuga mu gihe gito kandi bikubaka kurusha ibyarambanije. None kubwiriza abantu bagafashwa mu minota 30 ukongeraho 15 yo kubakomeretsa, yaba nka ya myaka ya Hezekiya yiyongereye akayigwamo. Nukuvuga ngo niba mwagiranye amasezerano, ijambo ry'Imana riravuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi, no kwica igihe ni cyaha. Nukuva mu masezerano. Wasezeranye n'umuntu ko murahurira mu nzira kuri rompwe, none arahageze arakuze kandi wamuhamagaye ngo nta cyaha wakoze, wakoze icyaha gikomeye. Niba bakubwiye ngo bwiriza iminota baguhaye, niba uyiregeje saba imbabazi, ugiye kurambura ibiganza ku banyabyaha baje kwihana, kandi nawe wakoze icyaha, banza nawe wihane. Kwica icyaha, kwica igihe, kuko abakomeretse bagombye gutaha baguye kare. None se urokoye iki? Umwuka wera afite ubwenge kurusha abantu bose, ku buryo we yakora ibyiza mu minota 20 cyangwa mu minota 5 birusha ibyo wakora mu masaha 5. Kubeshera umwuka rero ngo wisha igihe kubera umwuka ari wo wayobore, uyawubesheye. Cyaco kuva mu masezerano. Kuri channel ya Gusenga Everyday murakoze 078 669 kuri channel ya Gusenga Everyday. Imana ibaha umugisha kudukurikira mu izina rya Yesu. Urakoze Pastor, reka tugushimire, tukubwiye ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe wabanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha, Imana iguhire, Imana ikwagure. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze sabone. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabipartage akabisharenga. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabihereza inshuti. Nawe ushobora gukora ubwa mbere ugeze kuri Gusenga Everyday, tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone, tugusaba gusharinga ibiganiro kubipartage kubera inshuti yawe, uzadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom shalom. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi, nusenga
uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.